Pengi po kaya kayungan. Yabiatala king panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan da Rizardas and Luz Medina and family. Imelda and Clifford Ray Umali. Tony and Rose Gopez and family. Jaime and Adena David and family. Lisa, Kate and Ram. Sarah May Lugtu. Villa Villarais and family. Nimparosimo and family. Edsel and Pinky Madrid, Fred and Baby Ibarra, Godofredo Gatdula. Para king special intenciones dari Mary Manette Pineda, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Chonel Pamintuan, Pauline Deirit, Zeni Cagyat, Benedict Gerald Rezon, Kervinil Garcia, Rolly and Eder, Rolin Ann and RJ, Filipina Maliwat and family, Jerome and Patrice Mercado, Socorro Garma and family, Lenin and Evelyn Malang and family, William Russell Malang and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Remio Pangan, Peri Deirit, Rose Tiglao, Clarita Duruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Annalisa Osorio, Elaine de la Cruz, Milger and Antoinette Javier, Nora Miranda de Dote, Archimedes and Mary Joy Reyes, Filipina Maliwat and family, Maria Andrea Tatlong Hari, Roger Bandeleon, Carmencita Galang, at ding sablang kapatid at ama sakit. Para king pamanantabet protection ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, at pamilya ng Andrea David. Para king alangangang kapainawan da rin kapatadtang Mayang Ubye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Merla, Olga, Cristeta, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Walter, Ana Maureen, Amando Sr., Estela, Narciso, Maria Clarissa, Cesar, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Seferino, Angela, Rustico, Petra, Claro, Oliva, Rufino, Remio Sr., Victoriana, Rosa Angela, Elpidio, Florentino, Elizabeth, Soledad, Raynor, Marilu, Macario, Christine, Dr. Luisito, Aparisyon, at ding sablang kaladwa, king purgatorio.
Sinubliang naging Alleluia. Alleluia. Sinubliang naging Alleluia. Alleluia. Ing lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yeso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakiagom ning banal ay Espiritu, mantabeya kaya kayungan. At kaya timurin, Kapatad si Siyantalangen ding kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Aminan ku. King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat kusanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapo ko, kang nuan na Mariyang kapilanmang birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa king biye alananga. Amen. Pakalulu, Gino, pakalulu, Kristo, pakalulu, Kristo, pakalulu, Gino, pakalulu, Gino, pakalu, manalangin tamo o mapamakalulungig pa. Ikamisang may kakilala, king grasya ning pangasubli ng mebye Kristong ginumi, mipasublyan kaming biye alang kapupusan, kawangis na, king kapamilatan ning lugod ning banalay Espiritu, panyatang ning tauling aldo, itiyaduan ni kapamilatan ning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapog yung amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kanitang isaulo kasalukuyan ng susundo ing balak ng ipapatenongan ding alagad ning Ginoo. Migsaryaya kingarapan daring matas a saserdote. Minyawad diyang kasulatan, pakilala kaya karing sinagoga, karing Damasco. Inawad ni iti, banketa, mikakayopayan niyang manyakap, at midala Jerusalem, karing sablang tutuntun, king dalaning Ginoo. Babait, lalaki. King pa maglakbe ng papunta Damasco, inyang malapit ng siyudad, biglayang sinlag, makapadurot kaya ing meto nga sala. Ketang pangasake na king kabayo, may nabuya king gabon, at dimdam ne ing meto nga siwalang, mamaus kaya, nga na. Saulo, Saulo, bakit tiligaligan mo ko? Ninoy ka Ginoo nga nang kinutang. Ako Yesus ke kang liligaligan nga naning siwala. Dapat ngenimurin, mibangon ka at malaos king syudad.
karin siya biyandake ka ing sukat mong daptan. Ding kayabe ng maglakbe Saulo, tinok ng la, ela may kabulat. Dimdamde ing siwala, dapat alalangikit, nanuman. May bangon niya Saulo at bulagat siya, dapat alayang bitasang akit. Inya telandeng gamat at tinayadeng tinikdo, King Damasco. Kilubning at lungaldo, bitasang manakit. King kekabandaringaldo reta, alayang bitasang pengan o ininom. Karin Damasco, ating metong alagad amilogyan Ananias, may nakit siyang pamitilip, anong nuyan sinabi ning Ginukeya, Ananias, at tsuke ni Ginu, nga nang may kibat. Ing Ginu nga na kaya, miblas ka at munta ka king kalye matulit, at karing bale ng Judas, pangutang ming metong ataong Tarso, amilagyan Saulo. Manalangin niya at king metong pamitilip, ikit ng linob king bale, ing metong lalaking may lagyan, Ananias, at iti, timpakno king kayang buntok, ding gamat na, ban manakit siyang pasibayo. Ginunga ng mekibat Ananias, dakal nung tao, ring mamalita tungkol king taong iti, dikil king sablang makatakot apanyaptana, karing pinili mo, karing Jerusalem. Dinatang niya ti Damasco, magdalang kayo pa yan, menibat king pamuntok daring saserdote, pandakpan nala ring sablang mamaos, king lagyo mo. Dapat nga na kaining Gino, sulong munta ka, uling pinili kang sumuyo ka na ako, baneng ipabalo ing lagyo ko, karing pagano ampon ari, at karing memalen ning Israel. Ako mismo pakilala ko kaya ing sabdang dalana ng kasakitan, alang-alang ka na ako. Anya me ko Ananias at melaw siya ketang bale at timpakno ring gamat na kimbuntok ng Saulo. Kapatad da Saulo nga nang migsalita, ing ginuyang mitubod ka na ako, Jesus sa mismong pepakit ke kaking dalan, kabang papunta ka keni. Tinubod na ako banketa, manakit na kang pasibayo, at mikatmuan ka king Espiritu Santo. Kanita mo rin, ding bala mo kaliskisasan, may nabula ka ring mata ng Saulo, at may nakit siyang pasibayo. May bangon niya at pepabinyag niya, inyang may kapangan niya, may bawi ing si kanana. Saulo may natiliya ka ring Damasco, mintayang agad-agad king sinagoga, at migmulayang may naral tungkol kang Jesus. Iya ing anak ning Diyos, nga na karing tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, dalita pakibat. Muntako king mabilugayato at ipanaralye ing mayap pabalita. Ulitan tayo po. Muntako king mabilugayato at ipanaralye ing maya pabalita. Kayong sablang bansa ing Ginoo puryanyesa. Puryanye kayong sablang tao, ketiking yato. Muntako king mabilugayato at ipanaralye ing mayap pabalita. Uling maragul ing lugod kaya katamongan at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Muntako king mabilugayato at ipanaralye ing mayap abalita. Parangalan tayo pungening mayap abalita. Itamongan po,
Baluta mo king Kristo, tunay ang mibangon, iba't king kamatayan. Magtagumpe ari, balikdan mo keng mitmong ganaka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ing ginuman tabayake kayo. At kekan timorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keko o Ginoo. Mapali lang mi badbaran ding udyo, ngarang mi papangutang. Makanano na nga ibye, kaya katamo ning taong ini, ing laman na batang apangan. Nga nang Yesus karela ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, nung nga kayo mangan king laman ning anak ning tao at minum king daya na eko mikabye king sarili yu. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang bye alang angga at pasublian king bye king taulingaldo. Uling ing laman ko tunay ang pamangan at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ka na ko at ako manatili ko kaya. Ing mabye igpa, tinubod na ako, at king uli na, mabibiye ko. Anti mo naman, ing mamangan ka na ko, mabibiyaya king uli ko. Iti yung tinape, tinibang iba't banwa. Eya anti king pengan dading pipunpunan yu, kaibat metela. Ing mamangan king tinapeng iti, miya kapilan man. Sinabi ng Yesus iti, kilob ning sinagoga, inyang tuturuya Capernaum. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtas. Kapurian keko o Kristo. Tungkol ya pamurit king bread of life, king tinapin ning biye, king pamangan ning kakatamong ebanghelyo ngeni. Ang gaya pa bukas, ing kanong ginong Diyos, pamangan niya kanu at kalupan na ning pamangan dapat paluban niya kanu ingapong Ginoo niya awsaning pamangan ning sarili na puri nang sabyan papalubya ing papalub mong pamangan keng katawan mo maging iyang laman mo at importante yan pong maalagaya ing laman king kaya katamong katawan o linging laman iya ing meto nga mami kaya katamong sikanan ing panibat na kanunin kaya katamong strength at sila ka rin kaya katang muscles ing kaya katang laman at eya kano physical muscles ing kailangan na ning tao bayang ating sikan to have strength emo physical muscle, we also need spiritual muscles. At how can these spiritual muscles be formed? Makananula ka nung mapuporma daring spiritual muscles nung ing physical muscle, ing physical alaman, mabubuuya through exercise. Ing spiritual muscle, nga na ning ebanghelyo nga ni kapamila taning tinapening bread of life. Ing kanong nga pong Ginoo, anti ang pamangan, eya kabud lalon, eya angga keng akakit, eya angga kareng mata. Ing kanong nga pong Ginoo, anti ang pamangan, eya mo kukuskusan o apisan, eya angga kareng gamat. Ing kano nga pong ginuan tiyang pamangan, eya mo paksabyan, eya panglabi, eya pangasbuk, ing kanong tunay ng parasan, ni nga pong ginuya pining mirash yaking kakilub-kiluban ning meto nga tao, kakilub-kiluban tamo. Nya sana
nung dinina ng larawan ng sarili na ing binyan ng larawan, tinape ng pamangan. By just staring God, spiritual muscles cannot be formed. By just touching God, spiritual muscles cannot be formed. By just whispering to God, spiritual muscles cannot be formed. Kailangan tayo ing sikan, kailangan tayo ing spiritual muscles. Kasi kano king bie, kasalpantayanan, singka suyu, singka lugod, singka lingap, at makanano tamong maging masuyo, malugod at malingap, maging kang taong masuyo, eneng palagi kang makalawe king nga pong Ginoo. Eneng palagi kang kukot nga pong Ginoo. Eneng palagi kang sisit-sit king nga pong Ginoo. Ing sekreto, bang kanita maging masuyo tamo, malugod ang pong malingap, malaman akaladwa, mamasel apangataw, bayo tamo kano makapamyebye kareng kalupatang tao. Bago natin maaring buhay ng ating kapwa-tao, itamo mismo dapat kano mabiyeta mo buhay na buhay tamo at nanuya ing makapagbuhay na buhay kaya katamo iapining malaman apangataw, malaman akaladwa, at makanano tamong mikalaman. It's true, tinapening bie, the bread of life. Talakad tapo. Ing Ginoo kukot na nakatamo ngeni, king mismong kutang akitang nakaringalagad na ikayuman. Bisa kayo namang mako. Manalangin tamo ban, pasik na nga na, ing may natamong kasalpantayanan. At nga tamo ngening manalangin, aring sinubling mebye, pakramdaman mo kami. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang awsandang Kristiyano, ingkarelang sarili. Datang yasana ingaldo, ay tagulaling da ingkarelang sarili, antimo inggewa ng San Pablo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakramdaman mo kami. Para karing sablang pari, ayating kasuyuan pastoral, manakit lasanang panahon, siklawod king pamanalangin, ban ayawad mit mong kababan king Ginoo, ing karagdagan king karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para karing urong sulong alub, king kasalpantayanan, mika sikanan lasanang makasupil karing sagabal, amililisya karela, king pamangilala kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakramdaman mo kami. Para karing sablang awsandang Kristiyano, ing karelang sarili, dapot erabalo ing kabaldugan ing karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakramdaman mo kami. Tanggapan na saning Diyos, ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Imelda at Clifford, Ray, Tony at Rose, Imet, Adena, Lisa, Kate at Ram, Sarah May, Villa, Nympha, Edsel at Pinky, Fred at Baby at Igodo Fredo, Kambeda, Dingkare, lang ang pamilya. Para king special intention dari Mary Manette, Dick at Ellen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Zenny, Benedict Gerald, Curvy Neil, Pilipina and family, Socorro and family, Lenin and Evelyn and family, William Russell and family, Jerome and Patrice, Rolly, Eder, Rowelyn Ann, at RJ, para king speedy recovery, good health, at healing dari Remigio, Perry, Rose, Clarita, Irene, Pauline, Annalisa, Elaine, Carmencita, Roger, Maria Andrea, Archimedes, Mary Joy, Nora, Milger, Antoinette,
ti Filipina and family. Para king pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu King pamilya dari Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford Ray, Eusebio at Norma at ti Andrea. At Yuli na Lasana, King Kayariana, ring Kaladwa dari Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Senior, Carlos Corazon, Angelita, Francisca Cesar, Merla, Olga, Cristeta, Mariano Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto Paz, Jose Trina Perla, Benedicto Rodrigo, Lionel Oliva, Maria Cecilia Cesar, Wilma Waltor, Ana Maureen Amando Senior, Estela Narciso Cesar, Maria Clarisa, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Seferino, Angela, Rustico, Petra, Claro, Oliva, Rufino, Remigio Senior, Victoriana, Rosa, Angela, Elpidio, Florentino, Elizabeth, Soledad, Reynor, Marilu, Macario, Luisito, Aparicion, at ti Christine. Ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Ngeni aduan tamo ing sarili ng kapagnasan. Ginong Jesus, balo me, ding kang amano, ilang panibatanan ning biya alananga. Pagkalob mo, ing tanggapan mila kambe, ning mapakumbabang kasalpantayanan, at mit mong katapatan milang tuparan. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatad, bahan ing katamong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O malugod daig pa, maganaka mula sanang pabanalan, dening kaya kami ngayon, at tanggapan mula, ban kambera, papalyarian mo kaming maging alang anggang daon keka. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabe yakya kayo. At kaya ka antimorin, Itasyula ding pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu adios tamo. Hiti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan da ka kapilan man at nukarin man. O Ginoo, lalong-lalo na kaniting panawon amiyayin niya i Kristo ing kaya kaming Paskwa. Ampat king panga sintang ning matuwang pangatao, mi bayo at mi subliing sablang binating ning kasalanan. At inggenapan ampong ulaganing biye, mi subling kabilugan kaya kami, king pangayago mi kang Kristo. Inyas at maglapo king tulang daralana, niting Pasko, ring sablang tao, king mabilog ayato, magsayala, antimo rinding sablang upaya,
ampong anghel ning banwa, daralit laking ligaya mo alang tuknang ngaming ang pupuri. Yung darata, king lagyuning ginuon-wan iyan, wan darata, king lagyuning ginuon-wan iyan. O sana, king kataas-kataasan. O sana, king kakatas-katas. Ika piningbat Ika pining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita panigapumi, itugtugme ing banal ay espiritu mo, anti ing mananabong ambun karating ayin mi, ban, pabanalan nala at para kaya kami gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, inyang benging mi pagtaksilan niya, bayo na kusang lob dinawon ing biena king pamaylasa at kamatayan king waning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na ing tinape at dinwang ne karing disipulo na nga na tanggapan yeti, ikongan at mangan ko kaniti. Hitiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning ngapunan, kingwaning kalis, pasibayo pepasalamatan nakat pinuri, dinwang na iti karing kayang disipulo na nga na, kwanan yeti ikongan, at minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inya ngeni gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo darawon mi yakeka iting tinape na ning bie at ing kalis ning kaligtasan layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka ikami ngansang misulos-sulo king katawan at daya ng Kristo tipuna na kami anting metong ning banala espiritu. Ganakan me oyig pa,
ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king metoyato ban, biganap yaking lugod, kambenang Leo kalabingapat, ing kekeng papa, i Florentino ing kaming obispo, ding sablang pari, diakono, at ding sablang susuyuking banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye king pakalulo mo idala mula at ding sablang mayango na biye king masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kambening nuan Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang esposo, kambering nuan ay apostol, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon. Apurian at apaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatana, kambena at kaya kagumning banal ay espiritu, sablang parangal at ligaya keka, o Diyos igpang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Ngani manalangin tang mit mong kapanaligan at lugod kingig pa karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. Datangin kayarian mo, mi pamintuanin lubmo ketisu uli pantiban no mi pamintuan ing lubmo ing kakanani king Aldo ibiye mo ke kami king Aldo ngemi ampon ipatawad mo ke kami ding salami ke ka antiing pamamatawad mi karing mikasala ke kami mga yemu ke paisawal king tukso ne ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, mitimawa keng parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos keng alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kekeng kayarian, ating kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos ay pami ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nuning lawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me at bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo,
mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kanti mo rin. Ipakit tangya ni ing bika kami itong taking kapayapan. Niyoing kordero naning Diyos, niyoing milalako king kasalanan naning yatu, nuan lading mayayaus king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap ke ko, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O magana kang igpa, king pamananggap mi, karing banal, akalam mo, kaniting misa, panigapumi, king deti mo ring inutos ng gampanan mining anak mo, king kapigaganakan kaya, makasulong lasana king lugod mi, keka at karing paraming tao. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabaya kaya kayo. At kekan At timurin. bendisyon na kayo ning Diyos ang mayupayang tuto, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kakatang misa mi daon ne, umena ko king kapayapa ng Kristo.